Medo bibia say Danny Denia or the Casafoni to Emergency Ghana TV. Na ene story a yensaka e wo fidem ha say no yes sister bi e de nasem abedan MFK na sem o de baye ne se okopie mu e wo Sweden na nsem a e koso e wo honom e na yenua ba no aba be chire mu e wo studio ha e de amantebu se yensem ne nkonyinkoti yenua be yasemi emra shene so be subscribe na wa like na do comment so aba comment section ase kame ho Niko should be saying. Yeah, Fro saying. Hilda Dane. Ahinkra. Mate, Ayana webie wano amame. Why I had a encheche hon. I had brofo. Tiana webie wano akasake si amame. Why? Obapa Hilda no pay dinner do nam. No pay the deminam me problem is sopa. Me too quite call Sweden. I got now on my 2014 ending of 2015 no. And I me call and so me de be hokokoma immigration for no. And see me no more or me do mo koma o mo no na me konye adwuma. Na me kokbo mama ne yese menye adwuma. And o mo so ene me so mitimi ye adwuma no. Nti me mfa me passport mra. Nti wo do passport ma o ma no mama work permit. I say, Ram Tressa with me a Juma or Chrome Honum. And to Mr. Tia Jumano 2017. And I'm a year Jumana. My qualify me be oh. Na me the people be brave me say me apply and I'm a family me man me busia. And I'm the coach gun and ni bear me be or honum. Ni supermarket or I'm the children because your man shown English or much no Chrome Casa Swedish. To be the children now whom opportunity no so we card and kwan or musi becha nti ma kokocha card and kwa bibi anim say who die woman nyina and o disappoint me nti me so me call ye no aka me Chrome Casa achire me na o say me so me call ye na me de call immigration na me de ma o mo no so wo becha card na me sian na me kocha card no ti me kocha card no na me de ni ko tu fie na me ko tu amadwuma so nti na me minim say o mo be send me permit na bre me back nti say na o mo so say me apply permission na sana o ma send dia bre me back o mo dia ma me so ma apply nti me call ya me chire o mo no mo so ti ase say me ntikasa no me ka che o mo say o mo anim say me nti me ready you know me na kasa no so no nti me de ko chire me kro mo ni no mo so ye ne work agreement because people sini nyina wa ha 2018 ni 2019 e be end ni nyina enti ye ne work agreement koko apply bla Iraq ni baba ko si la nya de pass opportunity na odi amame no obepene so se me obemama tena kuro mo na nya me nkunu osisi obia enti nya de obepene so ampa ya twini bia wa ampene so menya adwuma ma me boss no fight bibia de mame osinya de a obepene so ampa why Iraq ni ba no o se denti na wompene den na why wompene honom no menti ase me kra me busi wo say wo kita document nti Iraq ni ba no ye hwan denti na ko share Iraq ni no me pa cho say me mabahase ya mabesi usu no wo ye me case officer nti Iraq ni no oye den adwuma be na akoya akosi Iraq ni so oye adwuma immigration nti wa immigration officer nti wo ko office ho no wono na di kan kokosi ni so on ye me case officer ana denti na oso won penema sa opportunity ne ma wonjen no it is a Ghana for ni Kamalu ni Nigeria for wo de we deport wo mo Iraq ni ba no we deport wo mo okay on the Ghana we are black and white me ni ma de cry ye blacks no ya no so we are black and white there because it's what me be na no can say we nya unko na misisi yesisi obia say otimi kan sa asem ni si wanim otimi kasi manim ma me pa na cho say misre no agreement no mo de ma konti pipes bibia o osinya dia obepene ampa wa hame me call detention oba minyeshi there is no reason say odi me be call detention say ebia uko treat me
nti o de me ko detention na border police for na omo the case ni ma o ma na omo nso be ma na o maka kire omo se omo nso hwehwe mu na o ma ehunu hwe nti omo ni reason bia omo de me beba fie nti na omo renew ma me na wasan ya kire paper for se ko ne fa ho ko kire police 6 months and panso na mediso odiso wi a o se nya de amepne 2020 no started Saturday no 2021 so na sans continue na case ni court na court kache omu say omunfa omu decision omu reason kronti omu yes Saturday no omunfa mra so omu de ba me ye black omu de me be komi krom because me ye Ghana ni ti omu nti mi amfa reason bia ma ti omu ye no na court no so ma omu 3 days 3 days is say o man fa reason amadia omunyi min free honum na ombe yi me free hono na om sade letter ma me say men kosan over 6 months and count na nsa na om edi enkrata na mame makosan over 6 months no still enkrata no amfa mame na esisi na opese o sisi me nti esisi na o sisi me nti o sisi me say treat me bad or detention without not reason or bar. Asama Hilda dear minti ase ne say yes sorry de bia de ye kan say Ghana de na Ghana de but abrochire de emra ye adwuma wo case ya kwa piem e wo court e wo Sweden ho court ne tenance no say there's no reason esana nete reason be any one moment state de enti a ese detain you e wo ho enti de enti na court ne ma kwan abra reason be any one mo no ya ma wan fa ho ani a ye detain you for 6 months esa to aso bebresa mi pa jo court no court ni yi mi no o san o ma me ni nyina o me phone so ma me eyi se me apply eyi ye den ya na wabodin amaye why o ma me work permit ni permit ni say me ko apply mra na me deserve say me apply enti me apply na me true you become oba na si adenti na makotro sa yina ka ho enti enu nti unim eyi no mesre wa hu say Hilda ye Sweden we ye ni bi enti sa wo kan eyi a ye ni ho bi ye nim eyi document kro no no chire ye mu me throw document bi say me wo problem nti no the way mu si treat me no bad na me so omu ni reason bia me so me nye boni bia me betina kro mo me Satan no wadi how many years for Sweden ho Satan na 2021 na 7 na making na me patch say wedding fie sen e was Sweden that time me ka crazy bia na me ka crazy na ko ye and to the roughly my rough figure bia no anya be 8 years o man a wo koma unim obi ho na de tu kwan me patch me na me ko ye wa na ko ye e na so koduru ye no do ho koma immigration eno ne ye wo mo hyehyeye say unim obi na oba afa ho bra wedding hyehyeye no so one to mre bia atena kuro ni mu for 8 solid years me nyeshi me committee me ye adwuma kama me ye eye bibia sisi akura me no ka say enra na me return in 2025 tax buy me ye adwuma bibia nti obi betima busa o say o kan obi betima busa o say ene na we bia odi obi nkrata na say da bi me now the wow permit ene ye adwuma evidence o wa ye send ma me nra enye obia krata na yakase ebi kura nipa no ediboni bi ena mo tracy aba abechew pacho ansa asema wo kan na ba mitrim se adan obi seme na wakodi boni bi because unim Hilda na no me hwe kwaku manu video bi bra ya wotwasi ni menu ya kwaku na oka bibi se okodu airport bia na nipa 10 ne di line so kra na edu ono nko ane so a yemani gina ho age se pani bi free baby ba na wababe certify mo mayi ni din bia free krata so se computer so ansa no mama na twamu akọ eti daku no obi sa se din ti na menkwa midu eda bia moye mesa e no so obi a ye hwehwe no da wanted list a ye friend kwaku manu enu ti na da bia wudin no age se ye ba be clear wansa no akọ Hilda wonya sure se bia wudin a e wo passport so wudin a wo document so no enu obi din conflict ti na bia omoye wo sa mi pacho no ba mi trimu se obi a men committee se un committee law wonye hwe na ebia ye omu ye wo sa ayaka de na ebia na
obi akoye bi me face ni say obi emma no enti me ni woman ni nya 101 nkanta say de menya mo Iraq ni no okay na me busa ni say adan obi aye menim say me face say obi mana na say because Chrome hand me committee law say bro need the committee one law kra on fancho obe make reason wo where you so enti only reason bia na o hwe manim na me kache ni say ade na oye no on make sure say on say or the case ni ma obi a no ma reject say any reason enti omu handle case no enti no say ade na oye e bia betimi nya infect wono so enti only dey say my bibia on chro mame me kan o hwe manim sa wan kasa o so no dey onu nyame nkuno odidi me odidi obi a enti no sa na odibedi me na ti 2025 no me na me wa adwuma na mo frɛ me say me apply enti ene na ma me koye me passport no enti me na just at that time na detention na sefo ni nyina na ye free so detention ni na sefo ni na me na wajaya ba fie okay enti aban no de work permit ni brɛ me aban court na Troy e de brɛ me say me apply enti me yes afidi say me ameko apply a omo fam enti me fa lawyer enti me ko fa lawyer say lawyer na me ko fa ye no oni woman no practice say oni Iraq ni na yeah rade say yes two troubles one God Hilda oni Iraq ni na wotimi kasi wani mu say we black enya wonkwa na ye di ubone enya wonkwa na ye deport no lawyer na wo akofa se wontwitwa anye no na danfo ni Iraq ni no enti from pan to fire waji me 25,000 Swedish almost 2,000 euro 2,500 euro first na so I'm so okay metia enti oye no so o cash no say me passport ni ye me nkoye very passport me nkoye new passport say o mo pe passport ni de deport me enti me so me call them mark na me koye passport no into na offer me wo lawyer no ese koye passport say say passport na lawyer se kokoye no o mo pe passport na deport say o mo pe passport na deport oh my god enti omo me koye passport no na o mo frɛ me boss ni say contract no scanner was no ti me ka che me boss ni say me medical ya qualified dada na me boss ni nim say ma qualified dada enti eni kwan say contract ni ko mu ye na me boss you know vovo de bosses ni doors na o mo say okay o mati o mo ntro ska kro o mo pe enti wo hwa me contract ni nyina eye two different money na different money to o mo ntro scanner na me boss kraka say o di bi be kan o mo ho no mo jai ni a mo ye no to de bi kan me ni oba ni hu scan de da bi ni anya de ode o mo di work permit mi o hu scan ben ya o hu scan na boss na tira so na se scan so nti e ma permit obe di ye wo Sweden nti e na ko Ghana na ko di ya o nti mi lawyer ni busa ni say me party be na me ye no adwuma mo na me so me play party bi anti no me ye afo hwe me din na osia wa apply nti o ka say wa apply me so na first one na buy no o mo ka che me say me nko na me bosses ne mboa me na omu apply mame nti ehono madwen ansisi me so kantina msande ma boss no ti me de ma boss na me de ma me lawyer no say on apply second one no san give me 15,000 nti o give 15,000 say 15,000 then 15,000 clone me ka create aba euros 1,005 euro na osan na say Hilda nyesi kan ketenkete na obobo din no ma baka almost be 2 billion kla ho no Ghana ska 2 billion yes on so lawyer na anye na lawyer no ye den ni ofin lawyer no be omuncrofo ni ono so krom ho ni onye krom ni di you know kromofo ni di unya mo ye decent nti one introduce to lawyer no me lawyer no me first lawyer no you good you know on na introduce me say okay obema me lawyer nti na me lawyer no nti ase say oh yes ade no nti on nti me nwanwa say wo lawyer sebe me mababe for sebe bo atwitwaje me wa charge me ska o but later nipa na ono ni di me dwirim no woni nipa na san akwa akoka bom
oni nipa na ye wan na omo ye me sa nti omo ye me sa na fi na ma ye ha na me bisa omo me bisa me boss ni mo efre me meeting no mo bisa me say ma ye obi bibi wo krom ho na me ka che omo say me nye obi bibi na me boss no kra say o mpekasa the way a uti no uye di enti no me susu se obeyi obi bibi but me frame immigration for no enti ye wo secret number bi e di frame immigration for no obehu se ye me no frame immigration officer ba ko no se omo be hwehwe me case omo call madwuma dada ma enti omo si me nya hwe enti lawyer ba ko ba no se me ye proud of you so abetine kulum that time na me say me call 11 years no na yenni reason be de bebo na say we need criminal records bia ye ntwero won asemboni bia ngu paper so wayo unya enti no na u kosa situation we mu say no ya enti no ye becha asem na ne ayedai akanti hode makoma ayedai eto me yam nti se oba no mo ye misa no eye oba ne ya oba ben ya Iraq ni ba no eye ne ya still no obedi pot eye ne ya se wanyo obi a wahu me mobo se omo nyina hu me mo no Swedish for ne de omo nyina hu me mobo because omo mpeni pa oye criminal gromo na so ye beko wadwuma ma o records bibia ye kama bibia insurance utua ye tua ma uni criminal record bia o force situation say ne eya nti no oba no efa chire na ofre omo frame me say immigration for frame no na me frame me boss no say any immigration for no so ene dia hwe omo be renew on clatter na ma me koya na oba ni say de me ko share detention ene ho de me bufu ye na me frame court no na me busa court no say then na mama me paper say me apply na makoye passport no see Hilda enye ye yan na address kura lawyer na mfa bia nwu work permit wan kasa lawyer oso obu oni din say lawyer na semester no say ai o di krom wakata na obu sa me say me kura no address kura mfa bia nwu so enti na ko mo pe me ya me but enne na lo mo say gina so omu gina so that day na say omu judge case no enti omu judge case na say omu nya kwan say omu judge no so wudwane dia ombenya reason enti omu judge ye no so me nwane ene omu friend judgment ne ko say enti judgment ne ko say omu afa kra ma because mama wa hu judgment sa asem na to be nkum se to nifa wa hu hwe until say me am frɛ o me frɛ court no na me bisa o no mo say lawyer no wa fa address me kram address confirm so ene o bisa me bad date of birth kra na nka o de o mu dia o fele nti no omuntimi ebasa no omuntimi so take decision bi enti no mo yes ade na am say omudi ma ba detention no say what enti what no na case officer na second one no say ade na ma me no oye honi oba ya no friend me call them enti na Iraq ni na soma ne colleague back so omra me ti asem o ka kire me no pam no so nka no freedom onko enti o pam no na o ka kire me say da wasem no me to me ni ni reason bia me di bedi asem nti enu ne hwan ya enu ne ye Sweden ni no okay o detention ne o de kasagu we nu mama me wakonwa no twetwen kwa akire bra wanim kakra aha na kasagu we nu mama me o detention na yi ho no o detention na yi ho no ono to the immigration officer o ye Sweden ni o ye very good pan o say o case no me omudi mama o say me den crab o say me ba be hwew ampane me di 5 days and sana me ba be hwew nti no me hwehwe mu for computers makọ adwuma ma hwehwe mu wo adwuma mu bibia me ni reason bia metimi di abo nti me handle case no na mo try the man another one so kan say only reason bi obetimi di abo me nti case ni di on to me ni
Inti nature say I was say almost you omo de ma police. But me nye sure say omo de ma Chrome ho police. Inti omo de ma no Wednesday Tuesday na and second one de be catch them Wednesday and na police ni frame me say omo de me case na ma no. Nam so we police no see or ye police. Inti me o sana Sweden ni ba ko be catch me say Oma commit me law. Nam see adan no see oma afa mi key e wo me bag na me de buy no. Oma yi me phone a trace my address akomi fie akotumi ni e ma akofa me passport. Na me catch o me say skada dem ho Mrs. Iru because omo didi me sa de we na omo block me bank nti no e ba sa Mrs. Iru na me dia to nti skada dem na say wo course we din nyina no omo ta de bibi deal say sika beto account mu no na ya block your bank account no or chuko detention honum na wa block your bank account nti na do sika ni bi to fie nti Mr. T adwuma sa na Mrs. Iru to fie nti na me 29,000 euro ene coins 29,000 euros ene coins egu fie se omo yesa na ebi ombe bi o case ni bia be se 4 years na se 2 years o ebi o be stranded nti unye yaduani ni na wo se sanu kakra na udididi nti mi kaje nsi skada ho se mi ma obi anko fie ho Sweden sabri abosan ho yeah, no more time no difference near saying 2 hours. That just says Sabri about 10:42 about on be 8 our money dear be 12:42 honum timisra case way mama was Sweden Ghana for was Sweden mama mason emra case way so my papa and then maybe a phone lines na to Sweden and me de production line until isimisra mo activate WhatsApp no and wa wo hwe ye free Sweden bia no ye be bia phone lines na ye ni madi nkomo kakra obato asoma me enti omo yes ana na masese kakra na me dididi because me say me permit me wa permit obe renew amame enti actually no na me ye madwin say ene e wo say me free one na me di kokonya vovo adwuma na me ye adwuma na me bibia ye collect me ni committee law oklomo me nyeshi ntidie na si akire ni say ene ombe fa me passport no na omo ayi mi ki me nka ho na omo trace my address na omo de ba fie na omo be fa me passport na say omo twa ticket no ti omo twa ticket no na aban no ayi no omo suma ni petu Sweden ni ba ko na de ode me ba ye no na on the Sweden ni kan no creature say yes ye mebisa wo say obeko ukrom dia omo ni problem ba onko dia wa ye adwuma mo ntimi ni portal nti onu de kan no create straight ba ko ni si la nya de obepene ode me beba if Friday me prepare say ode me beba nti na say immigration officers for na no kra ye omo wanwa nti ba omo 3 be friend me ko edem say me mompaya na na me see me bompaye pa asama Sweden broni bisa o ene se mompaya na asi hida mompaya o kan omukrom kasem se no kan no no kan English because nya call ma babu because be auto omukasa no omukakasa ben omuka Swedish okay se obi obecha say good morning obecha good morning na waje so say na waje so ono obisa himodu say bro that be good morning no me meje so say oh good morning no so waje so good morning tisena no omukano no ndu good morning so mo mie o manum tina wo mie wanum no good morning asamo eno no broni mu a ebisa wo say wo mompaya na question kese o see Hilda a very big question wo mompaya na see hida because omo asem ni call no ma say omo see immigration ndi omo nim cases ene de wo ya ye deportal de wo ya ye deportal ba wo de no won sese ye pam wo say yese ko nti obisam say hida mompaya na nam so mi bompaya no see onima de kra ama sa ensem ne to me nti omusi omodi bebe ko bat se mi ko dru pray ni ma minti atem se ma min ko omodi mbeba ena min so mi hwe situation na mi bre
3 times detention onye hwe detention omodo kwa den no omode ye o detention omodo kwa omodo dan no omba bie be 30 kura na ansa na omodo wapia abonten it is a treatment ni nyoma omobe detention na manim koye black no adede no omode ye o me first day omode me call detention 2020 no me majority me ko timin kuni biasra me tin kuni manim nyina hyehye me wow detention so na me konya breeding na yi no ade me nya me menstruate na se me kofa mok bi no mu ho se yo na me breed sa ma me tiam ema ba na bisa me na me ka chen me se me o time on soon say o menstruating so bleedy profusely as a baby wow intimitiam no mobile nti no mo friend next phone by still na e basa anda ya na ma me swati ya na ma me swati nti menya problem bebre na say detention na wadwen ya say onko ho biem nti man ne ka say okotena plane ni mu atiatem wantem me catch man ni say ma bre me yo ba ma bre de wa ma o mesie treat me ama mesia ye no omuma menko na nti hono no mode adwene ma me say me ba me bra foreign affairs na omombo ami na me say meto o medwumato na nti uko foreign affairs no omudu bedru Ghana omudi me bedru yempo no immigration officers na o airport ni ka say omunja obi ase omunja say omudi deportation bi e ba because ye the deportees ba ye free airport documents ne ho niema documents bi angita me no ani documents na me ma Ghana immigration dey no so omukan enti ye dru ho no na omo ye hard no omo ye no omo say say we deported no see an no see the reason to be enti o so no dey no o deport isi munyi document we mfa ba ko no o dey me request ya dey me hia na mo dey no ato dey o dey ba airport na wo ma chiro escort bi wo so no mo fa no ento so mame nti ubedru ho no mo no mo say bibia nkire say ye dey deportee bi ba Ghana bibia nkire say mo dey deportee bi traveling without escort and that TV ne so no ne say omuno sa document one de ma immigration for ne de ma e Ghana na say Sweden it's Sweden immigration e way ma after due evaluation and undersigned police authority hereby declares that an escort of subject passenger is not required into obi ha ya choro sa de we na e den na plane no mo te ase me do ba Ghana me about separate written information as to the reason for not escorting this passenger to be shown to the pilot as I people pakakra and command by the police before embarking and answer day at point of origin trying to be a paper there but me huni ye or say travel documents to be handed over to the passenger at the embarking of the flight leaving the Nordic country and try to be bra paper into oba mpacho sa enchre we say no why na edema o sa paper we do odi me buy no na migration for na omo Ghana no omo ya de pa omo ne busa ne say odi nipa na ba no reason ni say nti na odi nipa na ba and also onu de omo ama ni reason bia nti ho no ekokoye twuma menjunto otwe baako de ne kwa akire ti baako ne baa na obeka omo nyina no tum se bibia ye fine na serious nti say oba Ghana da ben me ba Ghana 2005 no 2005 2025 that's last year nti ubedu Ghana o say baako ka kire o say wo baako foreign affairs mo fa foreign affairs document ne mra wo ko hode ne see me for foreign affairs obi anka mokra baby am meka ni say bia munipa nya sa situation say no nka bia man to say bia am buy the way am sitie wa hai nka bia betim but the way am crazy here no mabam ye den omo receive me say nti one man back the letter boache no and so case nim say handle case no
amame ba a man na for affairs na omo ho no minim nia omo so mehu omo na mpre amadaleta bwachi na handle case no nti se obaba akono kra na mekoji sa leta we free ni ho no me call them ho na me kwakotie me resource kra no opa me kra se me free them just say we call logic complain foreign affairs ministry ho no yes what dey ma ye free ho nom after say o logic complain ya omo aye petition for assistance ni nyina no e dey bi no ma frɛ wa kan kire o omo frɛ me enka shi de omo kan che you know omo ye me interview be free Denmark Denmark embassy ho nti omo ye interview no ma hu say ade na omo bisa nsem na omo bisa me no Sweden ho kromo bisa me bida no omo bisa nsem me omo si udu obi nkrata na ye adwuma o kono fa play o mu migrant na o mu o kwasiki asalam na o ye na me so ma free asalam siki wo kra ko adwuma de enti se o kotro sa de no kra ko ma o ma omo be ma decision omo be ma wrong decision te say Hilda oniema nyina ka Sweden ho ana me no nyina misika me niema de ewo bank ene de dafie start from 2019 up to 2025 in radio o me de be kan ho ni nyina ka ho nti wo ka de ewo fie ne bank bomu a sika sen na aka ma no ne ska de bia ka ho oh god skadie besen wodi wani bubu a okika bomu a besen mi kika bomu a about 10 billion there na say Ghana cedis 1 million Ghana cedis 1 million Ghana cedis titiska 10 billion yes. Ni nyina ka obi man so edan na wan kasa wotimu no na ye de wa wo rente mpacho na ye obi dia na me na wutua ho ka sa dan no se wate se obi akotena ma na se da so si ho nia me friend mine ne ka kire ni say ono po ne friend mi say nkofo be fio no mo so mo ye border police time o ka say police for no ko boss search bi wo ho no yeah but me bisa say wo ba Ghana wo say also watwa say 8 months wo ba Ghana no 8 months no papa na frɛ say obi a behind dan no me pa jo frɛ also obi a me na den na on frɛ papa ne enkyere ne ba bi asika ne hye na nko onko yi nsende o papa no o ka say me say you know no nim say police pa ne ba because Sweden police ntimi nyesa nti dan mo de onwura ho obi enwura ho nti ekoba se bia se police o se hwan na ekọ ho na awia osika wono ni kowura na ekoyira betimi kra de ahye ne se bia o na afa papa na wo so ye Ghana ni a wokọ ne yire ho eho ne genesis o o problem na hyase nyina ye Ghana ni na wunya opportunity se ese obefa wo ma ene wabusuafo kọ Sweden no wunya sure se wono na document no o ye bibi wo mu on metima ka say so catch me say bia apply na me kra me ntimi nyema wa enka wo ye assure say me assure say enka bia nka me ko ba bia ma o ma ya ma ti sa Ghana ni no wo how ene wa be ne dia udi ye nyina wono na o te say ye detain ni wo ho omo ba ho o mehwe o hwan obi ama o na oba Ghana ye deport o nso o maba o ma frɛ o obi an frɛ me o mo number me ni o mo number mpo nti since day na wo call ne nkyɛn a o translate document no ho nsɛm kyerɛ o so on a doctor no so ye den free that time no wo hu o mo da every baby na ono ne ye adwuma ne ho na memeti na me so me ye night work nti no se me free adwuma me kɔ adwuma me hunu no hwɛ me di nti no nim se bibia ayi but no nim se enkrata no mo mfa maame nti ebeka 2 days grandma ya beche me akɔ detention omo frɛ me kra me hia no no hwɛ me nim sa wanka hwɛ tika hwɛ wo krom Ghana ni ena wo di document na enipa dodo sen ne ese before mu free Ghana ko mi befa o mitima do to obi crowd na ko because ntina nipa dodo sen na that time na nka wo pese odi omoko na me haya na me maka ho ena o masen pese me hu nipa dodo na opportunity no o ye de omako o masen me mami no me ma me mo ka ho na wow me nuanom nti that nipa be sen na o mbedru be 10
so nipa o do de one kasa person o de ba and no opportunity na so na Ghana ni ya wo say sa paper no sa opportunity ya wo wanya nko no ntimi nya e be fa nko for de koya na ono po me di paper ni man na paper na 1 to 10 e wa enti me di man na o say me fa onu ni nua oh god me fa onu ni nua enti o kansa no so o chire mi mukura mbona nka o yesa o ye Ghana nka obetimi kura di ni nua na kan oh god enti we this Hilda sa 8 years wo di akwa tena Sweden nyina no ne 8 years say time no so kra medical lawyer na make say ono so no na say problem ne sha se na no wanya 8 years nti say wo keka ni nyina bomu a wudi san wo Sweden ansa na wo bagana ni keka ni nyina bomu a u chatwo me ka me 12 years na lawyer no ni court tena ase no ene me ti eti asisi na lawyer no so san de tum say time now they try no kra was qualify krom honum with that say me one clatter was masa qualify krom or passport nyina wenya because minye boni bia minye criminal minye bibia nti documents na ye working permit ade ti krom honum no time a ye deport na eno expire na eno also renew mame ba wan renew debi te say ko ba se bia o ka se wo san yakọ back to Sweden na wo nkrata na say gise o san share process asefoforo je omo eno na me ba eno o chi omo ade me work permit ni brand ade bre wan san na watimi asan yakọ wo bi ane ni dinkuta wo Sweden me pa cho there be by girl na me ni buy na o see Ethiopia no on the 1 month pepe na omo anti omo de obi kan ho e buy ono so ye Ghana ni onu ye Ethiopia nti ono yasan ya amane ko on the foreign affairs penny omo foreign affairs penny na na just say Ghana ha foreign affairs penny ebetimi aye enra na meye ho adwuma meye enquiries bebre honorable Okujeto Ablakwa ma menchia na no pai manya ntie se honorable ni Ghana sesi oba pa ye be ye adwuma no ne ya hwede nyankopon obeya ato aso enra ma na o calls upon calls consultations day na yebetimi aye e de aboye nuaba because me hu no why ha enti esi etimi boa no Ghana fo e wo Sweden abusuya mesrɛ mo me bie phone lines no eno eye WhatsApp line but o Sweden na betimi afrɛ no ma call so akwan wo ho Ghana fo mesrɛ mo production line no eno na ye de ba be ye adwuma ya me ye nuaba no ho akwa hu ye hiem bia na obi e wo Sweden na obetimi assist afi honom na foreign affairs ministry e wo Ghana so no yeso so ya boa ame ye nua be yakọ anya hwe kra na ne niema ene ne sika e wo honom no won kwa famra na otimi fa membo bra ukotena abrochire e kwa 12 years no timi e bo sesen bi si baby me pa ja me o plot o baby by scarce kana nka me di ba be ye na plot no toto wa che mi toto na de no wansi na mi sine na ko iska akoiska die bi kakra o mtimi ye why wabusuafo di usika me ba jo o bra won wabusuafo nso di usika na ba jo na kwa yese smedi ukoto se o musise hwan na edi sa sika no me bajo oba wunim se ye ni abreo nti bibia hye ba bia no e wo se ye kapie na hwan na edi sa sika no maame ana papa bajo obi ne hwan bi di share obi nsa hwan me di share bra ba konsa na o ye wo bra unua bajo ai wo di share unua nsa oba unim katazumo waso mefre pom maame kata bibia so ye bie niema so obi hye ba bi na bi opeso oboa wa ohun hia na wamane a wakomu a emwa ne betimi aba bia na obi wo Sweden etimi sre wa bibia hye tokromu bia na oba ma ye hu hwan e na ade sika bre ne se o si dan ma wa wodi ye me pa cho me diskane bre me bra ba ku bi se nka onsi wankasa wunua mi nua ka oba o diskane bre hwan eye wunua anase hwan ya oba pa yankata bibia so wa ha o because bra wakọ Sweden akọ bre esi be pa cho mon check WhatsApp calls ne ma me se bi ba mon fa me hyem na ye ne omon kasa bra wakọ tena Sweden na bre emu asalam emu detention ene ade na 12 years went me ensi dan ensi asase so dientia me boys kana no say can be because na that time na
me start adwuma na me krata na ye kamanti me se me befia na me ama beto aso nti na ma me bo access kana me de agu ho na no se me ama be ba me de enra wo ka kire me wo ma me hu nipa wadi usika but ene wa betena mansan tie wo hia mo na se wo nkire nipa kra wadi usika a wantimi am wansi dan a esabode nche esewala sewala me de me ka kire wa no Hilda wo ye ready se wo be ka ekwan ne da ho ba me de enra wo ma me hu nipa kra sika no kodi no ho no ma no ye ne basabas ana one ne da so ho bacho debi oni nipa kra da so ho nti de ntina wo shield no de ntia adentia bacho meet bank say oboa me e wo kwan bi so but me this car bro say sidan a edan na me say sidan na ma me no eye me ne wo ankasa e na benya so mfa so because wo ba wom enenka say amasa anso so ankeska na aka ho ni nyina ka de ni nyina bebre no amana diska no etu de na obotaye nyina ne say oboabo osika no wo Sweden na wa obedu Ghana ene say ne bosu minsia na abetena Ghana de asi wo fio na me de baba ye kra say na me pese me bi adwuma bi ma nkrofo nya bi ye adwuma be na na esi wani so bi ha say ni you need drink bi you need drink factory bi ya ha yon say ha say akoye John C money de kraba no e ba say wo ekunfi juice bi o ana da me boa baby and akoye say bia say ye wo ekunfi juice bi say juice na de say calipo bi no mfa say baby eno enye de make no nya no bia wo nka ba ye de hia me baba ye me say wo central station ti say ye ho a Sweden on ma ye bia yi bi erani say wo de water mirror no eguma se bia wakoto aduane bia nka bia wakọ break no na wakoto juice no na nka ja de afefa fa minim nti nka wo de adwuma na esi wani so awobu asika no aba ba ye big company ananka bia na de esi ni teze wotin ese miti bokrum da bi wa no abe han dan te honom mpa che da bi me ni madam for ba ko neti ade no wanko fie mi bibia ni misika bia ka honti no mi sa o maame wo ho o papa wo ho ntada no wanko tena maame nchen mpacho mi ana manko utu kwan wo hwe fie mi tu kwa mi hwe fie na wo mane bosumi wo so wo mamienu wo Ghana wo mte wan nchen ba ko ti me maame nchen na ba ko school sisi okay nti na wo mane fie wo mane wo maame kama isi mo mane maame metena se maame wo maame na na betimi ayi a no koye no bosumi bia na odo makwa wo masika ba bosumi de na me fama because on say o say na want to me send this cab more sa anti wo kabom ebia o kaboma ebia de ode beba no kra se ebia che se bosumi bia discover bro okay nti na o kabom afi bia na de ba okay na se na wo ye wasede se eba nti wo ye wasede de minim de besiama wontimi nkofi a wadamfo nchen na ate mia na me pese 8 months ni nyina enipa ho onfo no ti oba se de na opese ye boa o ese bis Ghana mpanyimfo me bae no ma Mr. Minishi atare kra edi hekra mini bi Mr. Nimse omo de omo ti a omo betimi aboa me jo mama and president Mr. Vice President obatampa Mr. no Mr. okujeto abrakwa me pa omo show Mr. Minister Ashanti region minister no regional minister Mr. Midimi nkoto dwegu for me say Mr. mo miniema misika manye bibia hwe slow ma wo so benanti mu na wo kwa adwuma nti Mr. omo baby omo wo bi omo formas minister Losin TV de kwa chiri Mr. omo nyina mbrem no omo mboa me na mintimi nkona mengongo fa meniema jo mama Mr. high sense Mr. no me panacho omwa me kakra ma mimie phone lines na isi minim se mobetimi abe connect WhatsApp call na mamia se wo Sweden baby a wo bi anya Sweden nko a wo Ghana ha se ye begjae e de na ma immigration lawyer ye san hyehye ye ni nyina but e bia na sebe won so a wo baby no so betimi afre na wachire wadwen e wo case ho 0247 84 Mame ba 0247 848052 0247
848052 abusia ye WhatsApp call only yesremo ani demo yanka se o Ghana ha ya fresi line so de ye kan se ye WhatsApp call etimofa WhatsApp connection no emreme na yenhwe se yebetimi afa few calls bi na ye de aboye nuaba Hilda se Hilda wo pese nka akọ Sweden na san akọ tena ho ekwaye adwuma anase wo pese okofa niema eni usikaba pese me kofa me no mali misika ediba na wo Sweden wo anfa ho anom Ghana fo okuo bia Pacho debi. Aden. This me to be kind of fidie so. Dabi me pese me because obi atu kwan a Hilda say wo ye me de neme esie me ntimi ka e bia na wo ka bibia obi betimi aboa wo baby me call on the party me who say situation we no man fa me ho ambo Ghana situation baby because situation we dey say what na wo 8 years ansa na e hyase nti sa 8 years ni nyina no Ghana ni bia ni area ho no ma e bia wo ne kasa wo ne ye bibia me ba cho ne ye since me start here Juma 2017 18 ne hyase okay nti ye ba sa na me hu say Ghana for Ghana ni na di mhwamo nti na e din say me ka me ho akọ na say Ghana ni di hwamo nti na usuro ba akọ uhu no ayisi mesra mo nkasa me ho mo ma me hu say WhatsApp calls no ebi ba mo ma me hu na ye nkọ yanim ebre no ekọ mesra mo a nti de fa phone ne bra na ye nhwe monkasa me ho na me hu de ekọ na me hold on me come anim anase de me ye bia no na ye hu nti time ne kọ mesra mo a monye ne ntema me 0247 848052 abusia sa wo Sweden anase ba bia wo bia wo pese wo frɛ na wo kyerɛ wadwen e wo case we hu a wo betimi afrɛ WhatsApp call no yes tenetene yensa e rane minim de o producers ye ntu de wo Ghana ha so na pese wo frɛ 03220 09621 03220 09665 wo betimi afrɛ na wa kyerɛ wadwen e wo case we hu honorable Okudjeto Ablakwa mene no unfinished business a ye bedi sa we hon komo but before that no ebia na so wa dwenkyire bi wo wa kwankyire bi wo asem bi ka e wo case mu a so betimi afrɛ na wa kyerɛ wa dwen 03220 09621 03220 09665 wo betimi afrɛ elda mpacho bremu mame mam frem pama me ra ho kakra o ma ra ho nyina ne sɛ oba besi a obɔ ne ho moden na ope bibia ye amane dache na wafa yawo bibri etisimu no kreni mitie sise ya no de eye me yapa ne se kwan a o mafa so de na bafia na brabo nyina aka Sweden ho eno pa ne ade a eye me ya da mpacho call ba ku bia bakafra so mami good morning. Yeah, hello, good morning. Beme na mpacho mayentie o. Yeah. Dedi kan mo WhatsApp number na mo de buy. Enye juma. Me ba cha ye juma ntinya abotre kakra bi ma ye beme na yetie o. No problem. Yeah. Lady no. Na owo ahifa stock owo Sweden ahifa city be mu no. Me wo Gothenburg. Okay. Anyway, now busa question bi ma me kan ya no kakra ma me fumpoma. No bia na ya na owo amano ne se be no the countries music no Norway. But ya ni time for hunjun ku due to certain ne bibia na nipa kan. Na mum no me pese many woman bia meni no about no Stockholm. Me try friend number na say mo program no. Na ya pese obetimi nya means bia obetimi the assist lady na because they all can na me shishuma so kakra fi say menim se me no man shall see in here but asylum no di no no find certain things out in the deposit bema enkomo ne wa panti se one started there ene e bia wonte ase nti mesra wa ni die mu nka gina so mame na producers enje wo number ne yento aso wo ho why mati all right me ba chomen kate no gina so mame enti producers monje ne number no na yenhwe de nyame beye radio ema result yes ne yenhwe de radio beye hello good morning. Hello? Yeah, hello. Beme na mpachoma minti o kakra. Yeah. Me say mame no onya asori baby mpaibo. De ye mame no ohwe ye huma de. Hello mpacho yeti o ana wawie. Me wie de ye mame no ye huma de.
enti menya nka mane ko asɔre mo pa asɔre ma meti ba ti asɔre e wo tek mate emekire asɔre bi anya advert wa ha maye we wi a wono ankasa woni gidie ene na asɔre a opese woko ntimi sere wa ni die mo frɛ wa ha ya memma asɔre bi edin e wa fidie so 03220 09665 03220 09621. Good morning. Medofon bacho ma yenti o. Hello. Any die kwan so ofra no lower volume no etie wo ho e wo phone ni mu. Good morning. Hello. hello Esim bacho mo phone number ni wi no mo mama hu no ma yi afri mu na ya pick other ones. Why? I see me bacho ma wie man no ma je ne number na wie. Yeah, we producers. Sembeni. Me bacho ma je papa ne number na wie metimi activate sa line no. Hey, elder. Adieu. Hey. Jina so je line. Adieu. Good morning. Good morning. Me do phone bacho ma mintie o. Pacho program no me tie from the beginning. My sister na some na okano. Eya hunti. Say wa ko bobra obi ma so pa na ibe fasa okwan we say ni. Na pese me ka che ni say the obroni ba busa ni say o bom paya na no. When you see sa some da. Na on ko to no mom paye. Na se bibie mu no se wo ye na se empaibo enka ho a enye yi. If you on paibo enka ho. Just a couple of us be biano. I say ya dum na musa company for some ya mana. As she's also praying spiritually, no. Some of the physical aspects no account because of me back at you say me about say that means only what here all television asem. I can't understand catch you. All right, my dear, nyami shira papa. Good morning. Good morning. Me don phone bacho my enti o. Yo, me so imagine check a crab because me dey me ni aba no. Who be say the question be so person o court na wa no ko fa ni niema. Also ko fa ni niema say me dey why depressed. Nti say no be kan me dey to me ni dey enyema ye a okwa ama oma. Onko to aso na wombo ne bra. Ni nia esefata no se na esefata ne mane na busia no. Omo so ensanka. Say ne be ya obeba fie no na wo di papa bi na ye den. Ebe fie say me dey enyema nkoyi nto be ka se me kwa kofa me nyema ni me sika no mabada bi me ni aba. Me nkofo sika na emma. Na me ya dom ne mpenifo bam na kwan bie na wutimi kwa kone kotena se na ye wadwuma se ne sefata na ye ngana fo binum no ha obani su imetu kwada mi ko UK ukwa wo bi anka se papa bi anfa ye ngana fo ye ho ozu ye ngana ni no otino because so onya de ho be bata ho pe ube cause confusing enti bi ni aba ko na kwa wadwuma na ebe ye yie minim se ma me frimpom ma waba wo de enyema be to yi amaw na bibia ye kama sikwa kuma to yem wate na bibia be fine oba eda se nyame hira o papa elder mpacho bremu mam e bacho mo fancha me pa WhatsApp no enya ntuto mu fancha me wa ebusua timi pacho se wo Sweden a ubetimi eja ye voice message e was 0247 848052 eno any production line no ubetimi eja WhatsApp message e WhatsApp production line so na ye no wedi nkomo na minim se bibi papa bi ebetimi every Sweden aba amenu aba Hilda ntimi sremo sabri de yentimi mpeke calls biem yentimi fa WhatsApp calls yentimi fa normal calls nti se why you ready say obebo ye nuaba na na se wo nimdie bi wo na se ma wo kan ho a free production line no 0247 848052 na yeni nkomo elder bachoto asoma me man fem poma on se nyame hira wate de mema me kan se nyame hira on se ye nuaba yi ba ya o kana sem se isi to wa koma so na wunya wo pe ma no a ene ye di ne ho nkomo yi no ma me hu se awrade be fa program yi so aboa ye nuaba yi na de me kan nyina ne se enipa nte ase se wiase bibi ensikwa bibi ensikwa sister afa ha mu wa fa ha mu me ko pe bibi abedi ene me beye den ene nam
so babesi anam I want to say mu ye adwuma ne botae nyina ne se opese obobra na wafa akwansidi ti sei mu e de abeduru sa mpempensu eya pa o eya sama ye kan eya na wonama wutim kohia wotamfo na obia nsoso timihia wo bia na opesa ne hyebre oje hya ade mu eno bi na ato ye nua bayi ni krom ni nua o ni nua modimbo Ghana ni o oni na sema no omwa no onkyere ne kwan onhwemu ma no de akɔwie ya sister yi eni nanso me de asɛm kakra meka de ahyɛ ye nua bayi nkran ni sɛ onka na koma nto ne yam na wiase nipa wu a na asa edida so ho ɔde asɛm aba afisam so ya bɛsrɛ awurade ama no ya bɛka ne mpaebom ni nyina akyi no nso no ɔno nso mfa no nhyɛ nyame mu na ɔmɔ mpae efisɛ ne asie yi no wotena sesesia na wo hu sɛ yes anya kwa ade na akɔhyia wo bi na ɔyɛ wotamfo Iraq ni ba wo sɛ kyenkyena me de wo bɛkɔ wonya mfumso bia woni bɔne bia ɔhwɛ wani mu a na ayɛ ne sɛ da bi memfa wo nkɔ ɛno ne yɛ nti anya kwa na emom yenim sɛ awurade bɛ sister ka wakoma to yam onkwa kura wɔ no kura no ɛyɛ adenya kɛseɛ anida so wɔ hɔ sɛ deɛ wo hu ne sei no ɛnkyɛ wobɛnya danseɛ wɔ ne ayɛyɛ mu enti wo deɛ ka wakoma to yam na deɛ mesrɛ ne sɛ wɔn a wotie yɛn na ɔmo wɔ mmoa ne akwankyerɛ bi no sɛdeɛ manfrɛ pa ma wɔda roma wode namba ato dwa yi ɔmo mfrɛ na mmoa bi wɔ hɔ a ɔmo mmoa titiri wɔn a ɔmo wɔ Sweden no ɔmo mmɔden na nka ɔmo mmoa yɛn na yɛntumi enya emuayɛ papa ɛne gyina yɛsi a ɛbɛboa yɛn nua bayi na etumi aboa yɛn nso yɛn tentena kɔpem sɛ yɛn nua bayi ebenya na asomdwe no yɛn nso yɛn kan yan ntum baabi a yɛsi ewura biara no sɛ parliament kura na yɛsi yɛkɔ a yɛbɛbɔ ewura parliament hɔ sɛ president fi kura na yɛbɛwura na yɛhwɛ aboa ebusua yɛn nua bayi asɛm yi ɛyɛ awerɛhosɛm elder kasa bebree na yɛnim de nti a yɛkɔpie obi ma so ne yɛyɛ agye sɛ bɛbɔ bra wɔ hɔ a ɛyɛ sa sometimes the treatment no mu treat yɛn ɛwɔ obi ma so no ayɛ na ano ɛhye dodo ayɛ na ano ɛden yɛte yɛ man mu ha se ya yɛsi yɛ brɛ yɛkɔ obi ma so a the same thing na elder kan bibi ɔse asɛm wei deɛ ɛnyɛ kwa nti yɛsrɛ sɛ yɛde mpaebɔ ɛbɛta yɛn nua bayi akyi na bibi ɔde esi n'ani so sɛ ɔpɛ sɛ ɔsan so ɛkɔ no anaasɛ way forward no wotumi ayɛ because sɛ wohwɛ yɛ sister a ɔte ha na obi aka kyerɛ wo sɛ wotu kwan da wongye ndi amani a wakɔ akɔhu ɛwɔ obi ma so sɛ wonim obi wɔ baabia na wafa wo ho tan just simple saa kɛkɛ wafa ne ho tan o ti adeɛ baako pɛ ɛna yɛsrɛ sɛ yɛde mpaebɔ ɛbɛta yɛ nua bayi asɛm akyi na nka biribi etumi ato di nti abusua sɛ na elder kaeɛ no yɛbɛ make sure sɛ yɛbɛwurawura corners no make sure sɛ yɛ nua bayi asɛm yi etimi nya solution ɛde ama no na make house ha egu sɛ yɛ Emergency Ghana TV ɛso hyɛ no nso bɛ subscribe na wa like na do comment nso aba comment section ase catch mami esi ɛnese ɛni meeting ebusua yɛbɛsan so edi nhyɛmu ɛwɔ ha.